Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. Atina, pakawanan ako ma. Ngam sa anak pa'y anak kasagana amang itakder kan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Diyak pa'y nakasagana nga agbalin nga ama ti sikog mo. Iso nga umadayo akpay laan. Anya, kalpasan ti amin. Kastoy ti aramidam kanyak, Jericho. Kasano kami ni ti agbalin nga anak ta, no panawan nakakastoy lang. Nagayatan ta daytoy, ngam panawan nak. Kasi tinakunak. Sa anak pa'y anak kasagana iti anyaman a responsibilidad atina. Ado pa'y dagiti arapap ko iti biyag. Kat saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Anya? Sapay la kuma, tama pa kawanak. Oh, anya ngay nga rod, anak ko. Bay amon, no kasta ti desisyon ni Jericho. Tatang. Sana bale, at daakmat nga amam. Saan ka baybayan, anak ko? At adala amarigatan ken masakitan tirignam, no ipilit mo atakderan na ka. Idinto ta saan mo't anak kasagana akas itinakunanakan ka. Nagsakit, tatang. Jakla pagarup. Amaramid na kanyak ti kastoy. 2 taon miya nagayan ayat. Ngam, maaramid nagayam apanawan nakakastoy ti sitwasyon ko. Bayamon anak ko, agbabawin to dayjay. Saan pa'y nga ita? Nga maamiris nanto adak kilabidot ti inaramid na kan ka. Nangro na iti agbalinto nga anak yo. Tatang. Di ka madanagan, anak ko. Aramidak ti amin, masuportaran kayo laeng nga agina. Saan kayo abaybayan? Napigsaak pa'y matngagmaneho iti jeep. Amin na matgadak, para kada kayo, anak ko. Agyaman ako na, tatang. Hay, no siyakla siguro tinasikugan na dahi niya at Jericho. Sakat kasta ti bagana. Ay. Imbaglakit din tada ni tatang ko, friend. Kasano ako no bilang laang. Nagasat ka, friend. Gaputa dapay lang ti amam. Napigsapay laang agsapul para ken ka. Nagsakita talaga tiriknak ka ni Jericho. Saan ko apulos nga ekspektaran na kastoy ti aramidan na kanya? Ay, kasta talaga atina. Then life must go on. Rumba nga natib karkalata para itaagbalintong anak mo. Friend. Adda kagayem mo. Ti aggayem ket agtinulong itanyaman na panubok ti biyag. Kang runaan na, adda pa iti amam. So, laban lang, atina. Ay na, itay kayo pa nga inururay, mama. Rabiit, yung apay nga ita kayo laang. Nagapuak ijay ayan ni Lusing, anak ko. Naganasan mi mo tinagis-istorya kada Mare Ophelia kan Mare Rosa. Ha? Amo, manak ko. Pudnumat gayam ti madamdamag, amasikog ni Athena. Anya? Ni Athena? Masikog, mama? Wan, iso nga rod ti pag-iistoryaan mi itay. Agkakatawa kami takunan ni Lusing, batang ina kano. Kanti may sapay, pinanawan kano tinakasikog kan. Oo na yan, aya. Nalabas akin na maagday ta. Mangibabain kiti akasinsin. Nagpasikog lang iti lalaki. Anya nga ita, batang ina lang arod tinagan na dito'y lugar tayo.
Imbes nga agtrabaho, tanakalpas mo tan iti panagadal na. Saan na, tamasikog mo't gaya man tidang nga. Kasla saan nga agpampanunot dayjay nga Athena? Sana talaga? Talaga saan, anak ko? Imbadak nan samot nga man ti panunot na. Ay, kinamaag. Si kamot Manong Goryo, apay asaan mo anabagbagaan ti anak mo? Ha? Anya nga ita, nasikogan lang nga kasjay lang? Ay una yan. Aniya. Batang inalang arod tinagan na dito'y lugar tayo. Minda, saan kumamatakas na ti panagsasaumi ti anak ko? Nagayatan na ti panagsikog na. Ngam saan na anagayatan apanawan ti lalaki anak kasikog kankwana. Ha? Nakitak no kasano ti panangilaban ni Athena iti amin. Tapno la kumamabuo ti pamilyada. Ngam jay lalaki ti saan pa'y anak kasagana. Talaga kit di amaag ti anak mo ah. Nakaadalmot. Ngam no apay ngamin at irresponsable a lalaki ti nagpasikugan na. Aniya. Ha? Nakababain anaadaan iti palayaw a batang ina. Naimbag ko ma, no saan ko akaanakan ay mangibabain. Una yan ni Auntie Minda. Bayamon anak ko. Sana day tati pampanunutem. Kunamla no awan anak na babae, iti kasjay a panagsasauna. Day tangarod kahit. Dua ababa iti anak na. Ngam no agsao. Ibaga na pa'y amaag kakano. Maag no maag. Awan bibiyang ko nga uray anya pa'y tibagbagana. Tila taagyaman. No saan amapadasan dagiti anak na ti kastoy anapadas. Ha? Sana kasjay asuman na o. Una yan aya. Batang ina no batang ina. Saan amasair tiriknak? Uray anya pa'y ti panaganda kanyak. Mala, bayamon anak ko. Saan adagita tig ikami ti atensyon? Awan maitulong dakan ka. Anya, naiba kayo day takin ni Uncle Goryo, mama? Wah, nanak ko. Imbagak day takan ko na. Ay, siguradong agsakit tinakam na dayjay. Nangro na ti anak na, batang ina. Ay wala. Ngam oray agsakit tinakam da. Awan bibiyang ko, tapod numat timbagak. Saan naman la nabagbagan ti anak na? Pudno day ta, mama? Ti pa'y lainsong bat na kanya. Saan ka no anagayatan ni Athena, apanawan ti lalaki anakasikog kan kwa na? Ay na, apo. Nagado pa'y lang sa una mo dayjay alakay. Di na pa'y lamaaklon anabaybayan na ti anak na. Isuan nagsikog at di na oras. Wrong guy at a wrong time. Yak! Big yak! Iso asika, pilyam ti lalaki. Jay amom amaayat na ka iti tong palbiyag. Jay mangisakit kan ka iti amin apasamak. Awan mama, nag-break kami kini Jiro. Anya, tapay. Basta, ado ti jacket nga ugali na. Iso asa anak ang nagpangadwa anang i-break kan kwa na. Anya? Wan mama, husto lang. Tapno sa anak ang maipada kini Athena ang nagsikog adagos. Anya nga ita, adan ti instant anagan na. Batang ina ko naman. May salangan na bulan ti Uraya. Ipasngay mo matanda anak mo friendship. Wan nga rod friend, nagbiit ti aldaw. Kasla kaano lang idinamwak ang masikogak. Ngam ita, umadanin ti panagpasngay ko. Kat, kumusta dagiti baby dresses mo? Nakasagka na da ka din? Ha? Ay, friend. Idi pa'y napanabulan ngayon sa ganak amin dagiti masapul mi ka ni baby no bilang laeng. Nasayahat nga rin kasta, friend. Ayun gayam. Kumusta matan ni Jericho? Talaga ka ding awanan parik na anakan ka? Ay, awanan friend.
Ni ultimo kumusta, awanan. In black nakpaikit din kadagiti amin a social media accounts na. Diyak mo pa yan no sa dino ti ayan na. Ay, na hindi dya lalaki. Managim bubukod nga ama. By amon, friend. I moved on already. Naklon kun iti bagik akastoy siguro tigasat ko iti bihag. Sa bagay mo't kidi Ngamday to'y apan na kay dugmam ko. Saan ko nga itulok adituyak latan? Bumangonak. Ipakitak akabaelak ti amin. Itilaksid ti panubok iti biyag ko. Para iti anak ko. Naganak mo't gaya man ni Atina, anak ko. Ha? Naganakan ni batang ina, mama? Kaano pa'y? Idi kalman ka no. Babae, ti anak na. Kasta ka di? Ay, sapay lako ma. Ta saan to ang maipada ti anak na kankwana? Sapay babae. Saan anak kaskas da? Aw, nubilang lang. Tanasapa mo't anag sayot ti nana. Aywan, mama. Ay, kaasimot ni Manong Guryong agtrab-trabaho para kadakwada nga gina. No apay nga men na nagpasikog iti irresponsable a lalaki. Kas iti kanain ko nga ibaga, mama. Kinamaad na. Bigyak. Inaman abulan ni baby Amara, tatang. Wen nga rod, anak ko. Kaslasaan ko amarik na ti bandog ko. Tunggal malam. Gaputa kanayo na nakaisam ti apok no sumangpetak. Imalakan ka managisam. Wen nga rod, tatang. Ay, wen gayam. Planok ti agtrabaho, tatang. Agtrabaho? Kat inampay labulan ni baby. Kabailak mo, tatang. Agtrabaho ak, kas virtual assistant. Work from home na jay, isong awan parikot. Kan nagsaritaan mi iti gayam ko at tulungan nak iti panangawir ka ni baby. Nangruna no oras ti trabaho. Ay, katadakan ka, anak ko. No lakit di ka pa alam. Kabailak, tatang. Naskan amang gadak maten. Saan mo't amabalin amang namnama kamilatan nga aginakada kayo? Ha? Saan na bale? Tanodyak kabalan, kat ibagak matlaang. Oh, si Kamat Gayam, batang ina. Ha? Apay akas ti awag mo kanya kasinsin Wilma. Ne, apay asaludsodang pailaday ta. Si kakit di mo. Batang ina kunam kanyak. Di ka agyaman, ta saan mo ang napadasan tinapadasak. Apay pala masapul nga agkatawa ka iti sitwasyon ti daduma tao. Agkatawak at makapaalag kamat ngamin. Makapaalag ti kinamaag mo. Agasan man, manipod elementary tayo. Aging gaan nakalpas ka kat awardi ka. Ngam nagbalin kamat amaag no maipapan iti lalaki. Oo na yan. Nagsakit kamatan nga agsasaw, si ka Wilma. Kasta talaga. Truth hurts. Ay, oo na yan. Dita ka man lang. Ay, una yan day dya Wilma. Diyak amo, no kasano nga i-describe ti kinaawan panunot na. Mala, bayamon anak ko. Saan aday ta ti paka-stressam? Kasanumat nga mintatang. Padpadak a babae, nga makasjay ti panagsasauna. Kunamlan no ammo na ti mapasamak iti bigat. Ay, day ta nga rod kat. Nga sa bagay, saan anakaskas daaw, takasjay mati inana. Wen nga rod, nagpadadaan na uyaw. Naglaing da nga katawa iti sitwasyon ti daduma. Di dakit di agyaman. Ta saan da mapadpadasan ti kas iti mapadpadasan ta ita.
Alam ka din ti sweldo mi tabulan, friendship? Wen friend, naalakon. Oy, wow! Agpasamji ka? Sana kayat ni tatang dayjay friend. Si kalaangan ti mga work ni baby, ta siya kung ti mapanidya ili. Inak gumatang iti si daan apag sasangwan tayo inton aldaw. O sige, mayan takiti dayta. In ka gumatang, ta siya kung timang luto, inton sumangpet ka. Anya nga tigatangak gayam. Kukod man nga rod, friend. Makasidsida kami iti kukod. Tapnuman adda pigsak ang mangikugtal ken Wilma. No masabat ko. Ti awanan pa in. Anya? Sika talaga. Mala, gumatangak iti kukod ken pansit apag sasangwan tayo. Ngala, in ka nga roden. Talakaturo pa ni baby. Nagdagsan matgayam to yemat ko. Sapay adayuak pa ija paradaan ti tricycle. Oh, ate na. Si kamot gayam. Nagatumot din dahi ta imot mo. Tulungan ka man langan. Jero, si kamat gayam dayta. Kumusta kan? Long time no see ah. Kauawit ko lang dito lugar tayo. Nabayagak ija Manila. Kasta ka di? Isumat lang asan ka nakitkita. Agdardaras ka di? Ah? Kwa, saan matunay? Apay ka di? Mapanta pa agkapibiit Adala kayat ko asaludsudan kin ka. O sige. Ano usam nga rod amang bit-bit iti pinalingkik aging ga iti coffee shop apapananta. Kaya't ko lang kumaasaludsudan no kumusta mo ni Wilma akasinsin mo. Ha? Nabayagan manipod nag-break kami. Kaya't ko lang maamuhan no kumusta mo din. Ayos mat ni Wilma, Jiro. Saan kami ngamin unay close? Madamag ko man lang. Apay ngamin nag-break kayo. Anyat makagapo. Kan mayat mati relationship yu idi. Saan akas kada kami ka ni Jericho? Nagsina kami. Gapulaang iti panagsikog ko. Kinapodno na. Nag-break kami ka ni Wilma. Kapo iti Jack pulos ni Namnama amaramid na. Anyat kayat mo asawan? December idi. Nakunana kanyak amasikog ka no. Nasurok amay sa bulan. Nakaragrag sakak idi naamwak dayta. Ngam kasta unay aliday tinariknak idi nakunana. Asaan pa'y kano anak kasagana agbalin nga ina? Anya? Wen, kit gapo iti dayta anak kunana. Saan ang nagpangadwaan ng aramid iti saan ang maiparban? Napanak iti dagos na idi. Ngam naladawan ti amin. Nalpas nan nga inaramin. Anya? Diyak amo no makaturturog nga ta ni Wilma iti konsensya na. Sa anak mo't ang nagpangadwaan ng ibrekin kwa na. Gapo ta diyak maklon ti inarabid na iti anak mi kuma. Iso ti makagapo nga imadayo ak iti mano atawen. Anya? O ala, lutom da ito ginatang ko si daan friend. Adaman papanakbiit. Ha? Papanam? Kasla saan ka nabannog ang naggapoy di ili? Nabanugak. Ngam kayat ko ang makasarita ni Wilma itamat lang. Ha? Tapay? Adalang napatag nga itong pakkan kwa na. Anya? Ala, mapan ka tatong paham. Alang kan ka. Left and right tong kidi. Oh! Batang ina! Si Kamat! Anyat masapul mo? Awanan ka itibain akasinsin. Nagpuskul unay day tarupam amang ibagbaga kanyak a batang ina! Batang ina! Hoy! Si kaanagubingan anagsayat. Awan karbengam amang tungpay tanako, ha? Amuyo, nagpada kayo nga agina. Anya? Batang ina, kunayo kanyak. Aklunag dayta, nga makunak anapipiak. Tauray nasapak anaadaan iti obligasyon. Tinakdarak. I face the consequences. Nga oray agmay-may saak. Awan ama ti anak ko. Ngam intakder ko aging gaita. Katsi ka, Wilma. Anya ti inaramid mo iti mismong anak mo. Sumungbat ka! Atina?
Apay, mas daaw ka nga amok itan ti inaramid mo iti anak mo. Bukod mo nga anak, nga masaan mo nga inikan iti gundaway na nga agbiag, gapula ang tasaan ka anak kasagana iti responsibilidad. Anya ka klase nga ina, agin dadalos ka, ibagbagayo kanya abatang ina, ngamsi ka kuma. Wilma, anyat ibagbagan ni Atina. Mama. Sika, Auntie Minda, batang ina ko nam kanyak, ngamday ta anak mo, nagsigugmat gayam. Saan na lang nga intuloy? Aklunak nga ubingak a nagsikog. Sa anak-anak kasagana itirigat ti agbalin nga ina, ngam tinakdarak. No addaman maag kada kami kan ni Wilma. Ti anak yu dayta. Da kayo ti awanan bain. Pakawanan nak, Mama. Awanan kay ti bain, Wilma. Kasano aramid mo dayta iti bukod mong anak? Jak amo, Mama. Jak amo. Jak laim pagarop akabaan dayta nga aramidan. Nagdakas kang anak. Pinadakkel kay tinasayat. Ngumapay an aramid mo dayta. Mama, sa anak-anak kasagana. Anya? Dayta ti rason mo? Ha? Kasta unay apananguyaw ko kin ni Atina. Ngam napiyapay gayam ta tinakderan na ti amin. Nga uray saan anak kasagana. Kasta unay abain ko ita nang runa iti amana. Mama. Nagdakas ka, Wilma. Salot para kadagitiyang moms, nga itilaksid ti kinaubing titawan kan panunot da, kat intakder dalat na dagiti anak da. Iti kanuman, saan arason ti saan anakasagana iti responsibilidad, tapno aramidan ti saan amay parbang. Gaputan no inaramid mo dayta, tungpalbiyang, saan ka amakaturog iti konsensya. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Kasas, iti biyang. Insurat ni Donabel Aran, isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.